football Titi par zaruk samkwa pariat na ngai thavele don ta ila English club Tottenham le Chelsea te polo kai shoi to tuna English striker ro puitak Hurricane cherchuak tu ti theini bok Mauricio Pochettino hian English Premier League angai thu asoi thar vele a amalam huna engtika emo English Premier League lama kirle a hrelo tur thu asoi tel bok tuna hian Pochettino hian US national team akai shoi meka nakum sangni somni paruka FIFA World Cup an thleng dona in elna thleng tu turan ni awangin FIFA World Cup khel tura tlingsa an nia US national team hi World Cup a thataka inlan thei turin akai shoi mek ani hian English club pathum Southampton Tottenham le Chelsea te akai shoi towa Spanish club Espanyol akai shoi to boka French club ro pui PSG po akai shoi to ani hi tunhaya BBC nan koma chuta chuan English Premier League hi khovela league thaberani ti na soya tuna na athomek na America a alim rualin English Premier League angai thu soitalin engtika emo chuan remchanga omani chuan English Premier League a hian ka kir le ang he league hi khovela in elna sana ber league ani ti in asoyani Italian club ro pui AC Milan le Inter Milan te chuan an stadium in Rome ro pui tak San Siro hi anti chedona atharin stadium andin don ani stadium thar andin tura hian mi pui sing sari sang khat zanga vel an leng dona tuna stadium an nei sa San Siro a mi pui lengzat a in an stadium a hian mi pui lengzat an tlem ta deuh don ani club pani te hian stadium thar sak ani ngei theina turin hun rei tak ma an la towa ti chuan tun hnaya khopui lam ho tu te hne na paun maktaroi za som sari pathum pe in an stadium thar tur le an hun ma chungchanga thuneina sang jok an nei ta ani San Siro hi kumsang khajakwa somli pasari atang khan AC Milan le Inter Milan te hian anin troma football khovela stadium mingthang berpol ani ma se he stadium hi awm to don lova adin na hmuna hian stadium dang andin don an stadium thar tura hian kan soilan jok to ang khan mi pui tlem jok an leng dona San Siro ain mi pui sangli velain an leng tlem jok don ani ma se stadium changkang jok andin dona world class stadium an nei thar don an stadium sak thar tur hi Sir Norman Foster le David Monica te kuta an da deuh chota anni hi Wembley Stadium puitlin ani theina tura tha thona saberte annia Italian club ro puite hian an ring to ka stadium thar an sak tura hian mo phurna lian tak an peta ani tun hnaya Serbia top flight league a thil thleng duam lo tak mai omin Serbian club FK Radniki manager chu in khellai ni ko thalavina tluwa anun na chan man ni lovin aboral thu in azui ani thotan ni khan Serbian top flight league a FK Radniki hian match khelin in khellai an team head coach Mladen Zizovic chu ni ko thalavin atluthut maya boysom ngani in damdo in pan puyania ma se anun na chan man ani lo damdo in pan puyani lai adin mundik tak hriat chian ani ma hian in khel hi chunzom ania ma se aboral thu hriat ani vele in khel kal lai ti top ni in khachun zom ani talavani he thil thleng hian FK Raniki chungkwa a ngong na leya player te point mittuinen hun mangin an thil ton hi an tan ana hle Serbian club hian an team manager kum somli palimi Bosnia and Herzegovina international player lui hi October ni somni pathum khan an roi tran ve chawa reipo an roi man talavani Nizan khan Europa club level in elna sang ber UEFA Champions League khelchun zomania heta hian performance sikhat fain Villarreal an nea golom chun hi mini somli parukna a Derek Lakasenan akhung ani Lakasen hian chakna gola khung ta ka wangin performance an club chanchina UEFA Champions League ka an chakma sakber antong Dutch club tha Ajax ro tlomin an mikhwal Turkish club Galatasaray in sithum final nea heng gol thum te hi Napoli gol khung khol thin Galatasaray ta na khelta Victor Osimhen an second half a khung te vek niin Minisom nga pakwana gol masroe khung nuwa Minisom ruk parukna le Minisom sari pariana penalty atangin Osimhen hena khung bela Victor Osimhen a hat-trick goal mangin Galatasaray hian point hum an hlo chuak ani ti hian Dutch club tha Champions League ate polo champion to Ajax hi tun season Champions League a matchli an khela an plom fight aveka league face paltlang thei turin matchli dang chau an nei to a an din mun a thalo hle he match a hat-trick siam tu kum som ni paruk mi Victor Osimhen hian Champions League season kal meka Hurricane le Erling Haaland baka Kylian Mbappe te ai point goal khung tam ta zoka Champions League season kal meka top scorer ani ta mek ani
Victor Osimhen hian UEFA Champions League ka hian a zone in man of the match choi moina tumthum adong ta a Liverpool laka che tha in man of the match a thana nia bodo laka dong le in Ajax laka adong le boka Victor Osimhen hi tu hnaya hian a form a thazual ani tun season Champions League ka Galatasaray hian Victor Osimhen an chhora piangin nena an changjela match li an kheltowa tumkhat an tloma an tlomna hian Victor Osimhen hi ainlan lovani English club Newcastle in an mikhwal Spanish club Athletic Club sin hi final neya Newcastle ta minisom pakhanna Dan Burn an defender poimoin goal hmashoi khungin Dan Burn hin kumsang ni somni pani January tha a Brighton atanga Newcastle azom nuwa Newcastle ta na a goal kwa na chi ani first half a goal dang lu bel thailo ma sela second half a Brazil player Joelinton mangin Newcastle hin an goal nina an khunga goal dang lu bel talovin English club hian phu takin point thum an hlo chuak Portuguese club Benfica an kloma German club an mikhwa Leverkusen in sikhat final ne he mecha golam chun hi minisamruk pangana a Patrick Sikan akhung ani French club Marseille Portlomin an mikhwal Italian club Atalanta in sikhat final neya team pahni te hi gol khung lovin ani ne tok teu hle Marseille hun top don hai minisam kwana a Atalanta hian Lazar Samardzic mangin sikhat faya an changna gol an khung ta sham ani Italian club tha Inter Milan in gol ni gol khatin Kairat Almaty an neya gol thum luna mecha hian minisom li pangana a Inter tan Lautaro Martinez an gol hmashoi khunga minisom nga pangana Kairat lam hian Ofri arat mangin an sut vele minisom ruk pasarina a Carlos Augusto an Inter Milan gol ni na khung vele in gol ni gol khatin Inter Milan hi an chaka point thum an lo chuak ta ani ti hian Inter Milan hian Champions League season kalmeka match li an khelto atangin 100% chak record nain point som pani an nei ani Belgium club tha Club Brugge in an mikhwal Barcelona an ne teuhlea gol thum ve khungin ani ne tok he match a hian minute rungna Club Brugge hian Nicolo Tresoldi mangin ma an suaya Barca hian minute rianna Ferran Torres mangin an sut vele Club Brugge bok hian minute som pasarina a Carlos Forbes mangin ma an suai vele a he gol hi farsa fa Barca hian sut theilovin farsa fa hian Club Brugge hian gol ni gol khatin ma an suaya ma se second half minute som ruk pakhanna Lamin Yamal gol ro pui mangin Barcelona hian an sipur hian suta he mihnu minute som ruk pathumna a Club Brugge bokin Carlos Forbes mang bokin ma an suai vele ma se minute som sari pasarina Club Brugge player Christos Zolisan an lama tilut palin Barca in an sipur an suta he mihnu hian gol dang lu bel talovin gol thum ve khungin anin ne to kani he match hian Barca hi tumthum lai an fual zok an ni chungin an tlom do big lova atopa point khat an hlo chuak ta sham Azerbaijan club tha Karabakh in Chelsea mikhwalin chakjok anam lova he match hian minute som parungna Chelsea hian Estevao Willian mangin ma an suaya ma se minute som ni pakwana Karabakh hian Leandro Andre mangin an sut vele minute som thum pakwana Karabakh bokin penalty atangin Marko Jankovic mangin an khung bela hun chan vea Karabakh in gol ni gol khatin ma an suai second half a Chelsea in substitute player mangtang kain Garnacho mangin minute som nga pathumna an sipur an suta he mihnu hian gol dangai rolu bel talovin team pahni te hi gol ni ve khungin anin ne to ka point khat ve an hlo chuak Manchester City in an mikhwal Borussia Dortmund gol khatin an neya he match hian Phil Foden a che thaleya gol ni akhung minute somni pahni na Foden hian Tijani Reinders a siam sakatangin gol mashwai akhunga minute somni pakwana Erling Haaland a club Louis Dortmund laka hian khung vele bokin minute somnga pasarina Phil Foden bokin Tijani Reinders satang boka a ball mu mangtang kain gola a chantira City hian sithum faya ma an shoi nu in minute som sari pahni na a Dortmund hian Waldemar Anton mangin an sipuran su then ma se additional time minute som kwa pakhan na a Ryan Serkian Manchester City ta na khung bel velea gol khatin Pep Guardiola kai shoi City hi an chakta ani Erling Haaland hian City tan gola khung le ta ka wangin ti hian Manchester City tan UEFA Champions League a zonin match nga chung gola khung ta a hei wang hian Haaland hian record thatak mai siamin UEFA Champions League chanchina club pathum tan azona match nga atanga gol khung thei om chun ania Red Bull Salzburg tan azonin match nga gola khunga Dortmund tan pheka chuan azonin match ruka gola khunga tuna City tan azonin match nga gola khung vele ta ani ti hian UEFA Champions League season kalmeka team in el samthum paruk ten match li theu an khel ta a league phase a hian team in el samthum paruk te hian match riat theu an khel do na
achan ve match li theu an khel tling ta de rani chu wangin team in el zong te hian league Facebook a hian match li theu khel ma bak an nei tuna an khel to china Bayern Munich Arsenal le Inter Milan ten khelia chak fai vekin 100% chak record an neya point som pahni theu an neya palina Manchester City in point som nein pangana PSG an oma point kwa an neya parugna Newcastle le pasarina Real Madrid baka pariatna Liverpool le pakwana Galatasaray tenen point kwa theu an neya ni teibula somna Tottenham in khelia point riat an neya som pakhanna Barca omin khelia point sari an neya point sari nei team dang Chelsea, Sporting, Dortmund le Karabakh baka Atalanta te an omboka Atletico Madrid in point ruk nei som pasarina an nimeka point nga nei team pali omin PSV, Monaco, Pafos le Leverkusen ten nia point li nei team pathum ombokin Club Brugge, Frankfurt le Napoli te an nia tundin hmuna point li nei chin hi knockout round lu thei tura din hmun him china ommek te an ni somni pangana Marcel omin point thum an neya Juventus, Athletic Club le Union Saint-Gilloise 10 point thum theu an nei boka Bodo le Slavia Praha in point ni nein Olympiacos point ni an neya Villarreal, Copenhagen le Kairat Almaty 10 point khat theu nein Benfica le Ajax te khelli an kheltowa an plom 5 veka point nei lo om chun an ni tun season Champions League a hian khelli khelto atanga la chak zomi lo team pakua an oma chungte chu Ajax, Benfica, Kairat Almaty, Copenhagen, Villarreal, Olympiacos Slavia Praha, Bodo le Juventus te an nia heng club te hian khelli theu khelto ma sela chakni hmel an la mumia lavani tun season Champions League a hian gol khung tam ber chu Bayern Munich le PSG an nia gol som pali ve an khung towa gol la chuamia lo hi team pakhat chau omin Arsenal an nia Arsenal hian khelli an khelto atangin gol som pakhat an khung tling towa gol an la chuamia lawa defensive record an nei thabera anni ti lawa chon Inter Milan hian defensive record nei thaberin gol khat chau an la chua ani tun season Champions League a hian tuna an khelto china gol khung tam ber chu Victor Osimhen Galatasaray forward ni in gol ruk a khung towa gol nga khung Erling Haaland Harry Kane le Kylian Mbappe ten omboka goli khung Anthony Gordon Lautaro Martinez le Marcus Rashford te an omboka ni assist nei tam berin tumthum an neya Ashraf Hakimi Dominic Szoboszlai Aubameyang le Tijani Reinders te an ni season kalmek UEFA Champions League a hian ram angzongin English club ten sil nu an nei tha a European top 5 zinga che thaber an ni English club te hian Champions League season kalmek a hian match an khel zongjong bel khomin match somni pali an khel towa tum som pasari an chaka tumli draw nei tum thum an tloma goal somnga paruk te me khungin goal som pasari chau an la chua goal difference hi +39 an nei ani an win percentage hi somsari pakhat atling bok Germany in dotin match som paruk an khelto atangin tumriat an chaka tumli draw nei tumli an tloma goal somli khungin assist somthum panga an neya goal difference +5 an neya German club te chakbel khom hi percentage halakin za somnga ani Italian club ten dot vele in match som paruk atangin tumsari an chaka tumnga draw nei tumli an tloma goal somni panga khungin goal somni pathum an chua goal difference +2 an neya an chak percent hi za somli pali ani France club in dot le in match som pahni atangin tumnga an chaka tumni draw nei tumnga vek an tlom goal somni pali khungin goal som paruk an chua goal difference +8 an neya an chak percent hi za somli pahni ani tun season a hian European top 5 league china Spanish club te Champions League season kalmek khelto china hian che cheber an nia Spanish club te match khelbel khom hi match somni ania tumriat chawan chaka tumni draw nei tum som te me wan tlom goal somthum paruk an khunga goal somthum pathum an chua goal difference +3 chawan neya an chak percent phei chu za somli chau ani zanina UEFA Champions League hi khelchun zom ani don lova ma se Europa League le Europa Conference League te an khelchun zom dona chungin khel tur te chu an zawai chuan soita vek lovila alang sar zual chau soilang te ang heta hian English club Nottingham Forest dar som pakhat le mini som panga anin landona SK Stamgrass khelmola an lenglu don ani Aston Villa point dar khat le chanvea Maccabi Tel Aviv an mikhwal don boka Italian club Roma point Rangers khelmol panin dar khat le chanvea match an khelanga Spanish club Real Betis le Lyon te dar khat le chanvea vekin machonin German club Stuttgart le Dutch club Feyenoord te dar khat le chanvea vek anin machon don bok UEFA Conference League lama Crystal Palace anin London boka
zanlai peldar khale chanve hian Dutch club AZ Alkmaar an mi khwal dawn ani nizana Asia khomol puya club level in elna AFC Champions League 2 group stage khelania heta hian Al Nassr in India Club FC Goa mi khwalin silifine Al Nassr hian chaka Al Nassr tan Abdullah Rahman Gariban gol ni khungin Mohamed Maranan gol khata khunga substitute player Joe Felixan gol khat akhung vele bok he mecha hian Cristiano Ronaldo squad a aum lova India Club machonin ain lan lova Sadio Mane ero ben satangin dalu ani thung Cristiano Ronaldo min kan soi riboka tu hnaya athil soi then khat hi soi thar vele talokila Ronaldo hian tu hnaya interview ama chona athu soi then khat video ma salama te po kan ti chuwa to kha interview ama chonna video pumpui hi anla ti chuak lawa chu wangin anti chuwa chin tlem te chau hi kan hria thei om chuna niya chungte chu soi kai vele ta zelila Cristiano Ronaldo hian kumsang ni somni pani khan FIFA World Cup hi khovela in elna har saber le haw takber ani thute FIFA World Cup no moi choi ngei hi aswang tua thin le atin zone lian ber ani thute alo soi to a ma se tu hnaya an komna ero chuan thu dang nei ta in Cristiano Ronaldo hian ti hian asoya FIFA World Cup choi hi kaswang tua thin ani love FIFA World Cup hi football history a player thaber te nan in mangang mo tournament khata game ru game sari vel chau khel ania hei hi player thaber te nan atlak lo tin asoya FIFA World Cup hi a hmulian lutuk talem lo nia ngai thei turin asoya ni hei baka hian karane chungchanga te po kar somli pakhat vel ka neya nima sela ka khal ngai lo a 5m ti le a 3m ti te hi ka en thina ani deuh mai aba ka boipui zui lem lo ti in asoya chu baka chuan Adil Rami le Luka Modric te chungchang a soina hi soibelle talokila Adil Rami hian FIFA World Cup no moi choi to a Luka Modric hi chuan FIFA World Cup ala choi lova ti chuan Adil Rami hi Luka Modric a hian a thazok emni nilove chutiang chu thil omdan ani lo ti na soya Cristiano Ronaldo hian FIFA World Cup choya wangin player thazok ni ngal ngot thei ani lo thu asoya ni BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thlak chun zom ta ila heta hian Spanish sansin buten antarlan danin Real Madrid chuan Crystal Palace atangin mage hi kumsom ni pangami hi laklu ngei andua Crystal Palace mage hi hian contract amang zawdo naya tun season dai chau hi contract anei to ani heti lai hian Liverpool le Bayern Munich te point mage hi laklu antuma an be seimek team talking tar langin English Premier League club engemaw za chon Feyenoord atangin kumsom pakomi Dutch right back Givairo Reed laklu antuma Bayern Munich point Dutch role thar duom hi laklu antumek TBR football in tar langin Tottenham le Liverpool te chuan Wolfsburg tana khelme Greece defender thang duang kumsom ni pakhat mi Konstantinos Koliaraki laklu antum German chanchin bulian ten tar langin Barcelona manager Hansi Flick chuan tuna akai hruai mek Barca hi chuasan tumna anei lova khodang hoi tumna ala nei ri lo awangin Barca enkol chunzom zel hi atum ani tunhaya Hansi Flick hian Barca chuasan duna anei ni in thu thanga hei hi thudik lo ni in German chanchin bulian te hian antar langani Spanish chanchin bulian ten tar langin Barcelona chon Manchester United atanga lona anho Marcus Rashford hi laklu ngei an duwa kumsom ni pariat mi hi an player ngeda tan du le ma sela an lei thei lo mai thei thung Manchester United hian Paul Magdalene somni panga point panga veltal transfer fee an be se ni in tarlan ania Barca hian hetiang za sumpek hi anin huam lovani team talk in tar langin Juventus son Antarkis rol thar duam kumsom ni mi Kenan Yildiz hi hral an hre talo ni in alanga Liverpool Chelsea le Arsenal ten an be se mek hi ama be se tu club te Juventus hian in biak na nei an rem tia Turkish forward hian Juventus hian chama duwa ma se a khelmek na club jok hian sum tam tak siam theina na an mangtangkai theidon ani chuan hral an hnial don lo ni in tarlan ani Spanish chanchin buten tar langin Roma chuan Manchester United atangin Joshua Zirkzee laklu ngei an duwa loan offer siamin a ngeda le theina tura thu thlun tel pui an tum boka January thlasik transfer kongka hon huna laklu thei anin be sei ani kan topic nanhung beratan chuan tualchung footballa thil thleng then khat hi soita ila Chamari FC Mizoram Premier League season som panina champion team chuan an team champion pui tu coach Roching puya jana lan tirnan Roching puya na ain khelaya hak thin jersey number 8 an retire Chamari FC a jersey number 8 tu man an hato don lovani Roching puya pa tele athian ten
Chamari FC hi andina chumi club kal zela chuan ro chingpuya hi Chamari FC chanchina an player poimo berte jinga mi ni in Steven Gerrard angai san ema wanga number 8 hathin tu ro chingpuya hian ain khelain Chamari FC hi in ela lian thama a champion pui thina chumi hnuwa chuan coach angin Ida football tournament ate MPL ate a champion pui le a Chan Mari chul chuak jinga ro chingpuya aya Chan Mari FC tana sul nu chia tha an ombik lavani chu aro puina chu Chan Mari FC hian hai lovin ro pui takin an choi moya MPL season som panina an champion lomna programa coach ro chingpuya hak thin jersey number 8 an ti top thu an retire thu hi officially an puang ta ani hei ba ka hian mizoten coaching lama ma kan son zel ti lan ti rin lal roza ma fan ai chuan goa club hlun Churchill Brothers team kai shwe turin head coach mo phurna a chel don ta a November ni som pakhat hian goa club hlun hi a kai shwe chan don ani roza ma le Churchill Brothers in remna thuthlung po an ziak vek to a mizoten coaching lama huang kan zona pakhat ni in apoi mo hlea nam ang point mizote ta na thil lut ling phak ani coach roza ma le ro chingpuya te an kal zel na tura du sakna kan hlan boke ole khati chin kha tung tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se